Video langsung ke thumbnail. Apa ini? Apa lagi? Mari. Apakah malam ini akan rame? Terus sebaliknya, kita lihat aja nanti ya. Semoga aja rame. Dari files. Ya sebentar, kemarin kan katanya pengen beli Maguire, saya lupa kemarin beli Maguire pak. Ngecek harga Maguire mana? Ini. Oke. YouTube Studio hapus. Bro, sabar bro. YouTube thumbnail sudah masuk belum? Kok belum ya? Oh, sudah ding. Ya Maguire ngadep depan ya. Halo Bang Nadir, halo Kenzo. Halo Bang Lokenzi. Anda adik kakak atau gimana? Kenzo Kenzi. Bentar, klub tim Eropa, divisi Liga Inggris. Manchester United. Posisi center back. Salah. Pencet. Sabar bro. Saya coba cek harganya si Maguire. Dan lah kok ini sih? Bukan Manchester Bay bro. MU. Nih. Bukan City. Nih, mana bego? Anjir, 76.000 enggak lah. Janganlah 76.000 lah. Pak duitnya. Jangan mahal-mahal. Sama aja harganya Mings itu mah. Dah yuk, mari kita main langsung Dream Team. 185. Ayo 190. Tidak naik-naik ini. Kemarin cuma nambah 1. Kita butuh berapa poin? 9, 10, 4 poin. Mari kita gas langsung ke match pertama. Bang, kontrak pemain sepak bola Indonesia yang main di Eropa. Live sampai jam berapa bang? Nggak tahu sampai jam berapa. Siapa aja yang main di Eropa? Siapa? Elkan kagak ada bro. Elkan apa namanya? Elkan Ipswich divisi 2, divisi 4. Divisi 4 Liga Inggris nggak sampai. Cuma sampai EFL Championship doang ini. Klub-klubnya, tim-timnya nggak nyampe League One sama League Two. Siapa bro? Kasih tahu aja. Main di mana? Dia main di mana? Setahu saya Elkan nggak ada. Soalnya tadi ngecek kan cuma sampai divisi 2 doang. Kalau Elkan mainnya di divisi 4 Liga Inggris. Ipswich Town. Sandy Walsh bang yang main di Eropa. Sandy Walsh tuh ini apa namanya? Klub mana dia? Klub mana, liga apa? Soalnya nggak bisa ngetik gitu loh kalau di sini. Nama pemainnya nggak bisa diketik. Aduh, gila lawannya. Ini tuh yang masih kecil tuh Morishige deh. Saya naikin deh nanti deh tim playstyle levelnya.
Yuk, Sandy Walsh. Ya, liga sama timnya, bro. Liga sama timnya. Tim apa sama liga mana? Mari kita gas. Pertandingan pertama malam ini, semoga ya dapat lawan langsung berat sih. Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop. Saya tahu yang left back itu kan, full back itu, yang wing back. Ya wing back, full back apalah itu. Ya dapat. As you can see, we've already started here. There's a player below Peter that I Coba admire kita main on a attacking kali ya. professional and personal Jangan level, jalan the saja. one and only Raul. Oh, kirain nge-lag. Untung aja. Kirain nge-lag, Indeed, Pak. and a terrific leader. Talent has to be backed up by hard work and tenacity, and he leads by example. Hence, the respect he commands. Gila, Murshige kalah 2 loh. Barusan. That's great strength on the ball. That's good play. Ada pesawat lewat, bro. Pantasan kirain saya apaan itu. Ternyata pesawat lewat. Lawak deh. Backnya mulai lawak kan. Untung aja. Astaga. Bagus Frankie, ayo maju. Neymar. A real chance to break. Now it's Inzaghi. Dapat dong. Long ball dia langsung ke Romario. Romario ratingnya 91. Aduh. Untung dapat itu. Yo. Yes, dapat, ayo. Rhys James, Inzaghi. Rada gitu kan emang kan kadang kan. Bisa nggak dapat bola kayak gitu juga. Now it's Bruno Fernandes. Awas itu kosong kan. Untung aja bagus nih. Main di Liga Belgia, nama timnya apa? Nama tim. Loh. Kenapa free kicknya seperti itu? Dapat. Nge-lag gila. Tuh, kadang apa namanya? Ngeblip gitu loh, Pak. Tidak masuk. Klubnya Cafe Mechelen. Kayak kalau di PES ada lisensinya, kayaknya nggak ada deh lisensinya. Nama di PES apa itu? Nama timnya? Kan eFootball kan nggak punya banyak lisensi kan? Cuma beberapa tim doang. Ya ampun, ke atas gila. Bisa-bisa aja ke atas. Well, being able to generate that amount of activity in the box means Ian Oblak lagi kipernya. Anjir, dia main quick counter apa? Atau long ball ya? Kayaknya long ball ya ini ya, taktiknya ya. Mourinho soalnya apa namanya pelatihnya dia. Pasti bukan possession ini. Nggak mungkin possession. Mane. Sweet sekali Anda. Oke, bagus. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Neymar. Yo. Now it's Inzaghi. Played out to the left flank. Neymar. Oh, he's taken off it. That's really well played. Now the breakaway. Lovely ball into space. Romario. Jaga. Yes. Roberto Carlos. Ya, dapat lagi itu dia. Rakitic makes the interception. Tidak gol-gol ini, halo. Another pass just keeps it ticking over. Jangan saya juga kebobolan sih. The ball is loose and the chase is on.
Sadio Mane overtop langsung. Oh, he's Romario, ih nicked dapat away aja from him. Romario gila. Good Wah, roll. And he's in a really good position here now. no. Oke. Dapat. Ayo Neymar, come on. Come on. Ah gila, kok gak dapet sih kayak gitu Bruno passing. Fernandes. Kenapa susah banget ya passing di eFootball ya? And it's Romario. Menjalankan sistem di eFootball susah sekali, Pak. Oh, it's come loose. It's crossed into the middle. Buang. Yes. That was very necessary. No, awas. Oke. Goretzka really was Ya kok yang nonton well-marshaled sepi ya there gitu because he was memang kalau denied the awal-awal. opportunity Ntar juga pada to datang turn. biasanya. Semoga it's saja pada Inzaghi. datang. James. He's found a way past. Turns and goes. Wih, Has a goal! ya ampun kenapa ke tengah gila Danger finishingnya. averted for now. Jelek sekali. Roberto Carlos. Looking to break out here. Alah, Mak, Jang. Alah. Passing dihalangin teman sendiri. Fitz. Filippo Inzaghi. Ah, gila, sumpah susah, Pak. Ini orang jago. That'll be the final Defense-nya action jago of the sih. first half. Ngerti main dia. So both sides have drawn blanks. They have Nggak toiled at bego-bego times, amat. but it's not been a bad Kayak orang game Jepang sih. by any means. Manchester United not yet having broken through. Tight cagey game. Romario, Bruno Fernandes, Further forward than they were on this Beckenbauer. side now. Already up and running for the second half. Manchester United can feel really happy with themselves. The scoreline doesn't back it dapat. up, but they Dapat. played with Dapat terus. urgency and Ayo, come purpose and can't afford to lose patience in this second half. They've got to persevere. Well, they can break here. Well seen. Saw that coming. Ih, gila. Dia defense-nya jago banget, gila. Schüller. Mane is carrying Visinya after juga that bagus one. banget lagi. Mings. That's Fitz. Awas, ih, gila. Keren sekali football bisa kayak gitu ya. There's his chance to lead the counter. Belakang dulu. Oke, nice. Aduh, nggak dapet tuh kan. Nggak dapet, gila kayak gitu. Bagus. Otavio. Sabar dulu, main sabar. It's Neymar. Well Carlos, timed. gila. Interception. Kenapa kayak gitu ya? Tidak langsung lurus ke Roberto Carlos ya, tapi harus menceng dulu. Bayern Munich have a free kick. Kayak mau membelah sesuatu gitu loh. Spread neatly. Padahal mah tinggal umpan lurus Plenty of doang. Space out wide here. It's gone for a throw in. Ayo lo. Bingung gak lo? Ayo lo. Dapat Mings, yes. De Jong. Good running, strong and purposeful. Timing, yes. Filippo Inzaghi. Ke Roberto Carlos. That's a Roberto good run down Carlos the ke left. tengah. Aduh, He had to make ya that, ampun. and he did make Cukup it. membuat saya kesal ya ini ya, pertahanan dia ya. Dari tadi gila. Halu bang. Iya halu bang. Well, yet another interception Halo. and a show of anticipation to be commended. Halo. And that Waduh, interception dia mau was stunning most pas necessary. tuh. Manchester United needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Ini kenapa? Hey. See here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the Sesekali counter-attack. defense dia rapat banget gila. Now it's Fitz. Rapat banget sumpah. Managed to get it away. Habis main FF gue mantap main FF. It's a poor throw kok that, bisa picked dapet off sih? with relative ease. Oh, good read. Bagus.
Belakang dulu, yes. Ayo, pelan-pelan, build up. Hey. And the shot. Astaga, tiang. A Sekalinya collective jebol, sigh of relief ya, from sekalinya the jebol. defence. Sekalinya bolong, dapat bola, lepas. Tiang. Sekalinya lepas tiang. Aduh, bener-bener deh. Orang manusia. Piye, ya ampun. 3 shot doang dari tadi, gila. Kagak ada shot lagi. Satu watching. Siapa itu satu? Saya sendiri. Wah. Ini orang kenapa ya? Halo. Sabar ya, sabar banget ini. Sabar, ada lawan kayak gini. Ngapain dia? Taktik juga kagak ada yang ini kan. Apa sih emang ada taktik yang ini taktik apa cuma ginian doang? Oh udah tuh dia tuh. Ini baru enak ciki coba. Coba apa tuh? Coba. Yang mana itu coba tuh? So now we're going to get those changes we have been expecting. So we have a double substitution going on here. Yes, dapat ayo. Ih gila nyundulnya kayak gitu terus James. Amit-amit deh. Inviting looking ball that. Mau nyeruduk tapi nggak dapat gitu loh. Kayak banteng lagi main-mainin. Hernandez gets good distance on it. Bagus Mings. Defense sih rapat banget ya nih orang ya. That's a fabulous ball. Hits one. Yes. Finally. Come on. Kemarin udahlah, jangan disebut-sebut mulu. Come on. Akhirnya masuk juga, bobol juga. What about that, Jim Beglin? Well, it doesn't have to look spectacular. Stres Why saya complicate simplicity? membongkar. Coba saya pernah denger sih, Singkong rasa balado. Manchester Bisa United langsung all out take the attack lead. dia. 1-0. Yeah, it's been their hard work that has got Kayaknya them kita this balance far. aja I deh. just wonder whether they can keep Daripada it up. defense. This may take a toll. Dia depth-nya pasti tinggi tuh. Ayo. Kan. Peter, they have to fight the onset of desperation Cuma ya and berbahayanya keep enough seperti cool ini. heads Nah, lihat. to still deliver. Di depan semua pemain dia gila. Bagus. Goes Counter, down, come on. but nothing given. Frankie ya ampun. Dapat Frankie. Terima kasih Frankie. Ayo, Good ball Neymar. and he could be in. Oh, he's found support out wide. Yes. Oh, and he's broken the line here. Filippo in. Dor. Chance! Yes, come on. They may end up with some Aduh, regret with offside this gila. tactic, but you have to admire Offside their lagi. commitment to goals. Padahal udah gol itu harusnya itu garis lurusnya kalau dihitung sama tangan pemain belakangnya itu nggak offset loh. Anda lihat deh replaynya deh. Anda lihat replaynya deh. Agak offset gila itu. Oh bagus banget itu wantunya padahal. Ini apa lagi? Hey. Halo Bang, halo Rama. Halo Mas Rama. Aduh Inzaghi kan masuk dia kan. Ini bahaya nih begini-begini nih. Terupas dia nih. Sula. Nah kan nih Inzaghi kosong langsung. Now then, Untung the aja. ball's come loose. Untung dapat tuh si Reece James. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Sebenarnya agak riskan sih kalau langsung main all out attack kayak gitu. That's a good cross in there. Pelanggaran dong bro. That's a foul. Free kick's been given. Free kick. Ya apakah masuk lagi kita lihat. An opportunity then to pull clear here. Ini cukup. Tipis. Offside. Oh, offside ya. Ya sudah. Gue kira akun gue ke hack lah. Kok kenapa Anda ngira kayak gitu? Nggak bisa login. Nakamura. No. Jangan ngelag gitu dong. Aduh, ini waktu-waktu krusial nih. Just eases him off the ball. Kan. It's run loose here.
Nicolas Sule-nya aja sampai maju setinggi itu loh, gila. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Ayo dapat Otavio, bagus sekali Otavio. Come on. He's got away. Agak-agak masuk akal sih itu ngerebut bola dari belakang kayak gitu. Cuma ya sudah. Namanya juga e-football. Filippo Inzaghi. Ya, bagus, buang saja. Ayo, ulur waktu. Sudah. Gak bisa login lah, itu bisa. Kenapa? Apa salah password atau gimana, Pak? Jangan lek-lek lah. Hakimi gets a foot in here. Now it's Wirtz. Dah, kelar. Kemenangan pertama. Gua ngep-ngep dulu, sumpah. Ngep-ngep. Iya, bahasa baru ya, ngep-ngep ya. What a game. Ada, tadi error YouTube gua. Oh. In the end, it all came down to just Ngep-ngep. By the way, tidak ada viewer baru ini. Kenapa ini? Hey, eFootball, keluarkan keajaiban Anda. Ayo, keluarkan keajaiban eFootball. Mana ini? Penonton-penonton baru tidak ada yang nyamperin lagi nih. Dulu banyak banget, gila. Hari ini timnas kan ya? Besok subuh sih, besok jam 2. Anda pada nonton tidak? Pada nonton timnas gak hari ini? Jam 2. Share ke grup keluarga aja bang, weh. Keluarga saya sudah tahu semua, Pak. Sudah tahu semua. Biar rame, udah pada tahu. Udah pada tahu, bro. Semuanya. Di-share mulu. Bukan saya nge-share, tahu siapa. Tiba-tiba udah pada tahu aja. Oke, lawan Ajax. Oke, so far so good. Jersey MU membawa keberuntungan. Lawannya rada-rada sih, cuma mari kita game kedua malam hari ini. Tadi win ya. Waduh. Berat sekali. Rakitic jadi defense, ya, defensive midfield. Neymar sebenarnya jadi AMF lebih cocok sih. Berarti kita tinggal cari LMF aja ya. Biar rame, tuh men, masih sepi nih ya. Udah tau lah saya. Benar itu dari kemarin tuh emang apa, kemarin salah satu yang sepi ya, kemarin. Yang sebelum lagi rame tuh. Well, hello, a warm welcome to all of you from amongst this final day tension and Ayo, expectation. mari. Here's the simple story. One team Game seeking kedua. promotion. They just have to avoid defeat. It feels perfectly plausible. Semoga saja tidak mengecewakan. Joe Felix. Stage for the players to take to here ahead of such an important game. The action has already started. Wih, bagus sekali Neymar, fake shotnya mantap. Tilt down the left. Neymar's cross. Otavio dapat, tidak mungkin dapat itu bola-bola kayak gitu di football. A certain swagger. Well, I thought that run had balance and control, skill and strength. The sort of desire Jangan ngelek-ngelek lah, tolong. Anda di-share, Pak, biar rame. Zakaria. Roberto Carlos. Di-share, bro, streamingnya biar rame. That's a throw. Biar cepat 200, dikit lagi 200 nih, 15 orang lagi 200. Yo, 15 orang lagi 200. De Jong. And here's Inzaghi. Oh, well cut out. No margin for error there at all. And they can counter here. Joao Felix. Mohon maaf, ini kenapa ngelek banget ya? Tadi perasaan kayak
kagak kayak gini deh. Nge-lag-nya lag normal deh. It's run loose here. Ini nge-lag banget, gila. Lihat. Sampai kagak bisa main ini kayaknya. Saya, oh udah bisa. Ayo. Frankie, dapat Frankie, come on. Great ball and there's the hit. Cheer, I think that's offside. Yes, it is. Udah, offside-nya tipis-tipis lagi. Suruh satu sekolah subscriber biar langsung naik. Masalahnya saya tidak kenal sama satu sekolah itu. Dan sekarang grup sekolah apa itu? Tidak ada isinya. Grup sekolah tidak ada isinya, bro. IG story udah, WA story udah, tapi tetap aja tidak ngaruh. Bener-bener nggak ngaruh. Bener-bener nggak ngaruh, Pak. Mending ngaruh 1-2 mending ya. Ini bener-bener kagak ngaruh, Pak. Mencet aja tuh orang kagak. Yang lihat sih lumayan, cuma yang mencet linknya itu loh, sama yang apa namanya, aduh ngelag banget gila. Aduh kan gini-gini deh, males banget deh gue deh, ngelag kayak gini gila. Hey, Anda main di mana ini? Musuh. Astaga. Saya nge-lag ya kayaknya ini ya. Ayo masuk. Ayo, come on. Gila nggak enak Pak nonton kayak gini. Yang main juga nggak enak, apalagi yang nonton. Nge-lag kayak gini, tolonglah. Wah, agak ini sih, agak parah sih. Kemarin malam kagak begini kan. Ganti wifi aja bang. Ganti apa sih yang stabil? Yang stabil apa sih yang bagus? Off-ball control. Ini dong, Rakitic. Nah. And that's a superb pass. No way through, so back it comes. And it's Roberto and the shot. Dapat Frankie. Dapat. Astaga, ya ampun, gara-gara nge-lag, lihat lah. Aduh. Untung tiang. Gila nge-lag banget ini. Ih, ya ampun. Endit. Kalau mau abandon, tapi sayang satu match lagi, langsung apa namanya penentuan nih match nih. Minimal seri baru bisa bisa promosi. Kalau kalah nggak promosi nih, ngulang lagi divisi 6. Astaga, tadi nggak gini ya. Halo, tadi nggak gini loh. Kenapa tiba-tiba match ini? Dikit lagi juga nge-lag lagi nih. Nah, itu. Mulailah kan. Kan. Aish, nggak masuk tuh. Ya kan orang apa namanya mau main kayak mana ini, aduh. Tiba-tiba aja. Aduh. Saya aja tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Tiba-tiba pelanggaran aja. Bangsa. Tadi saya main FIFA Ultimate Team aman-aman aja loh padahal. Main Ultimate Team tadi aman-aman banget. Aman banget malah. Tidak ada nge-lag, tidak ada apa, tidak ada delay, tidak ada apa. Kenapa pas main e-football kayak gini? Aduh, gila ya. Wah, ini sih parah, Pak. Ya, gol sih, cuma gue main FF pakai IndiHome nge-lag banget. Iya, masa main FF doang nge-lag? Kalau di mobile malah justru lumayan, Pak. Bisa nangkep 20 Mbps kalau di mobile. Kalau di PS ini, nah paling tinggi 8. Main apa lu pakai 8 Mbps coba?
Manchester United draw first blood here. Yeah, and they know Tapi there's live streamingnya plenty of lancar work left kan? in this one, Peter, Yang lag before tuh they can actually gamenya say dong. that the job is over. Live streamingnya And lancar they've kan? been caught out here. Hmm. Saka. Well Hmm. read. Ini nge-lag gitu gimana? Untung lawannya juga nggak bagus-bagus amat. Untung lawannya tidak bagus-bagus banget. Lawannya juga selevel sama saya. Neymar. Astaga. Wah, tersiksa saya main kayak gini, Pak. And it's half time here. Well, there we are. Off they go for half time. The breakthrough did Aku kan, indeed come in the gua kan first baru half. baru download There has apa only namanya been that Outlast one 2. goal. It is Seru gak sih very, kalau dimainin very tight. live streaming Outlast Well, gitu, that certainly game pleased horror? the fans and the players are definitely happy Seru with nggak that menurut lu? scoreline. The question is now, can they protect it? Bakal ada yang nonton gak gitu? Manchester United having to have the lead in a tight old game. Half time, 1-0. We're promptly into the second 45 minutes. Ayolah, tolonglah. Manchester United Aduh. carrying a one-goal lead. Udah. Corner it is then. Seru. Tapi ada yang nonton nggak? Ada yang nonton nggak masalahnya? Gitu. Besok kali ya, coba ya. Antara besok atau nggak Senin. That's not going far. Soalnya besok kayaknya saya pergi lagi. Oke, untung aja. That's great defending to cover for the goalkeeper and just get something in the way. Dapat lagi Wirtz. Aduh, tidak tahu saya dapat apa kagak itu. Roberto Carlos. Tiba-tiba hilang aja bola. Dia main lancar ya ini ya. Werner. Ih, penalti tiba-tiba. Gets flagged Oh, untung aja offside. enggak. Kirain penalti. Ternyata offside. Untung aja. Mana ini, Morishige. Aduh, It's a nice aduh. idea, but the execution was lacking. Waduh. Joao Felix. Kan. Has a goal! Untung aja. Well, that wasn't too Untung dissimilar aja. to the previous attempt. Ajax really putting a few chances together here. Taking one can only add to such good momentum now. Apa masalahnya juga? Main game offline lebih aman sih sebenarnya, cuma kan sekarang ya lagi hype-hype-nya kan eFootball 2022 ya. Nah, Over to the left. eFootballnya kayak It's gini Neymar. juga. Iya, ampun. Saka. Gara-gara nge-lag, hilang Gets his mulu pass bola. away. Jadi samping lag juga sayanya juga nggak jago-jago amat. And the shots! Untung tiang, ya ampun 2 kali tiang dia, terima kasih Konami. Ajax are definitely going about this the right way. This is a really front-footed approach. Well, the question Ayo. now is whether Ayo, they lancar can dong, sustain please. it. Aduh, gila ya. And the counter is on. And he's found the run. Cor, yes. And he 2-0. hits the net. Let's go. Bang, bagusan untuk Rakitic atau Aspilicueta? Kalau saya lagi butuh apa center midfield, saya tukar And that is Rakitic. about as cool as they come. Kebutuhan aja, bro. He picked his spot expertly. Lu lagi Well, I butuh think two keepers apa? have had a hard time keeping that one out. Never mind one. There was real venom in the strike and clear composure from the Dapat gila placement. dia. And the shots! Bisa dapat gila tuh. And that really is so impressive. I'm not Kesalahannya making any siapa itu? apologies, but I Nutupnya was nggak benar. wanting him to Nih. supply the finish, and he came up trumps. Tuh. Morishige ternyata. Bangsat Anda Morishige. This is threatening to become a Fatal really good sekali game. kesalahannya. Listen, goals change games, and that has changed the whole complexion of this league. They have the momentum. Ayo Inzaghi, come on. It's Inzaghi! That was a good run. The defence looked beaten there. Astaga. Now it's Vinicius Junior. Joao Felix. Vitz. Halo. And it's Luis Suarez. Oh, that's a key interception. Now looking to orchestrate a counter. Vitz. Neymar tidak dapat, padahal lagi lancar tuh, enak tuh.
kan mulai lagi kan. Zaniolo. Ini nggak ngontrol bola dari tadi saya, Pak. Kagak megang bola. Out to the left it goes. Nah, kan? Luis Suarez. Sekali megang bola langsung kecuri gitu. Gue lagi gak butuh pemain tapi mau nuker aja. Oh. Atau nunggu nggak? Atau nggak nunggu pemain ntar aja, Pak. Ntar nunggu pemain yang selanjutnya aja. Kan bisa juga kayak gitu. Otavio. Atau masih lama ya? Now it's Vince. Sampai kapan sih itu? Aspi, Rakitic sama Iago Aspas nih? Manchester United surely Iago ought to be Aspas kan ya satu lagi commended ya? for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. He might be in here. Now it's Joao Ah, Felix. penalti, Bang. Well, right on the edge of the penalty area. What's he giving here? And Ayolah. that is a huge moment in the context of the game. Yang saya takutkan So adalah this to pull level. saya kalah. Ah, dipanen Kak, gila. Penalty. We're level. Mantap. Time for a cool head, and that is precisely what he showed. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. This has become one superb game of Kalau football. nggak megang bola kayak Well, the gini big ya. question now is whether they can keep the energy levels up and try and grab a Aduh. winner. And here's the chance to counter. Zaniolo. Astaga. Agak ini ya. No, you just Dari love the tadi level of gila. intensity here. Neither is prepared to Wah, back down, and Carlos, to be ayo maju, honest, Carlos. that's how it should be. Astaga. Aduh. Ah, Could move up gila again aku main here. apa ini? Main opo It's Maze? Vinicius Junior. Main opo iki? Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. Overtop. Ya, tidak masuk. Tidak dapat. Tentu saja. Tentu Zaniolo. saja tidak dapat. Halo Bang, It's halo Vinicius Hafiz. Junior. Luis Suarez. Halo, halo. Oh, he's managed to pinch it off him. You wonder if that's it now, but there may be one more Ayo, opportunity, Peter, Otavio. for a late steal Gila, here. ya. Tarik, yes. Now it's Inzaghi. Phillips. No, it's not getting there. Kenapa ke situ? Saka. Kenapa nggak ke Roberto And that Carlos? interception was most 3 menit. necessary. A real chance to break. Ih, dapat lagi dia, gila. Zaniolo. Ayo buang. Kan, nge-lag kan. Buang. Cleared without Dah. complication. Sehat kah Bang? Sehat, alhamdulillah. Referee looks at his watch and blows his whistle. Dah, Manchester divisi United clinch 5. promotion. The draw enough Promosi to get kita. them what they wanted. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Manchester United can really think about enjoying their Coba ya, sekali lagi masih nge-lag. Aduh, saya udah nggak tahu lagi tuh mau ngapain. Oh, divisi 4 loh ternyata. Oke. Highest division reach in current pace. You will need 16 poin kan? Gila juga nih. Mohon maaf. 16 poin. Buat stay di divisi 4 butuh 12 poin. Rada gila sih. Share di TikTok aja Bang. Udah, share di TikTok klip-klip gitu udah. Ya, saya nggak tahu orang-orang ini datang dari mana kan. Saya nggak pernah nanya, Anda datang dari mana? Anda datang dari mana? Anda dari TikTok atau dari YouTube? Saya kan tidak pernah nanya kayak gitu. Tiba-tiba ini aja, apa namanya? Tiba-tiba pada datang aja. Tadi saya mau ngapain? Oh, upgrade si ini ya, Morishige. Halo Pikri. Si Pikri. Halo Pikri. Mana Morishige? Nih. Ntar dulu deh. Saya mau ngecek nominating player yang center back ada nggak ya? Yang lebih bagus gitu. Nominating player center back ini kan tadi. Ya, ini berapa? Share TikTok. Halo Bang Winda lagi di mall tuh, buset. Anda tahu-tahuan aja, Pak. Anda tahu dari mana? Main di Steam, Bang. Enggak, ini main di ini.
main di apa namanya, main di konsol. CFA tidak ada center back bagus, Pak. Ya tidak ada center back bagus. Main di konsol Ucup, dia lagi live. Ya iya live. Oh si Winda. Samperin bang, mall mana emang? Saya nggak mungkin samperin lah, gila. Tadi mau ngapain? Ini my team. Oke, jangan lupa di subscribe Ucup. Jangan lupa. Mana? Ini Morishige 2 bintang sih. Mall mana dia emang? Nggak dikasih tahu ya? Halo, kok ini nggak bisa di apa-apain? Is action. Lo. Oh ini. Oh, Tomiyasu. Enggak, saya tidak pakai Tomiyasu. Nih. Lo. Kok nggak bisa di ini, Pak? Ini udah level maksimal ya? Halo. Tidak bisa di ini indah. Gimana sih? Ini ngaruh banget nih soalnya. Coba ya yang Mings ya. Samperin lah, di mana? Udah lumayan rame nih, Bang. Iya, di mana? Itunya. Nah, ini kan bisa nih player action. Itu tidak bisa ya si ini, player progression. Defending sih, lower body strength. Defending udah 5 dah. Ininya quick counter dah. Aman. Salah racik lu, Bang. Racik apa? Ngeracik obat. Ngeracik apa? GTW. Oh, gak tahu, ya ampun. Singkatannya GTW. Gak tahu jadi GTW. Mantap emang. Ayo mari kita gas divisi 4. Saya kembali lagi di divisi 4 setelah terjun bebas ke divisi 7. Racik statistiknya. Enggak, sumpah Pak, apa namanya? Pemain itu nggak bisa di ini lagi, nggak bisa di training, nggak bisa di player progression. Racik tuh maksudnya gimana? Anda pakai bahasa Indonesia? No, ini masih 51 loh, tim playstyle levelnya itu loh. Saya mau naikin itunya. Kalau rating sih nggak masalah sih. Rating juga ya bisa dikontrol lah, bisa saya mainin lah kalau rating. Halo Michael Jack. Halo. Namanya Michael Jack, cok. Halo. Males ngetik gua. GTW, singkat, jelas dan padat. Tidak jelas sih. Saya tidak mengerti itu. Bahasa apa itu? GTW. Ngecas dulu. Ayo, mari. Halo. Ya. Nah, ini mulai datang kan orang-orang kan. Dari tadi kemana aja ini? Mulai datang kan. Alhamdulillah. Sekarang YouTube saya ngebug, gak bisa di scroll. Halo YouTube. Lama amat cari lawannya, udah ini. Halo Bang, halo Rasya. Ada Rasya lagi, datang lagi dia. Mantap. Halo Mas. Gue juga GTW. Ini apa ini emot itu? Emot jempol. Emot apa itu? Udah aman, sudah ketemu lawannya. Tumben ini PS nggak berisik suaranya. Biasanya berisik. Nah kan, Kulusevski, Alexander Pato, Rafael Leao, Mason Mount, Mateo Kovacic, Diego Godin, Sergio Des, David De Gea. Enggak, harusnya bisa ini. Iya, dah kelar
PAT. Iya dah, dah kelar PAT. Buset. Singkatan semua itu. KM GNTG BGT BG. Hah? Apa itu? Kamu banget bang. Apa itu GNTG apa itu? Bang coba pakai tim Real Madrid. Real Madrid tidak defense lagi. Tidak license Kenzie. Mohon maaf. Tidak bisa saya pakai. Saya yang makainya yang license saja. Dan so far pakai MU cukup hoki kok pakai MU. Anda dari tadi tidak di sini ya, cuma awal-awal doang tadi ya. Dari tadi saya hoki mulu bro, pakai MU. Belum kalah ini hari ini. Mungkin kalahnya di sini. Kok Ai ganteng bang? Saya tidak tahu. Ya, GNTG ganteng. Saya baca komentarnya si Kenzie. Ayo, mari lari. Aduh, ngelag-nya bang. Pakai. Oh itu saya tahu. Pakai tim Arsenal BG. Arsenal saya udah pernah pakai di awal main mas, saya pakai Arsenal kan. Ngadat lagi kan kayak gini kan, gila. Kayak mana mau main ngelek gini. Hei, rumah indie. Wih, di sini jam berapa bang? Ah saya tahu tuh di sini jam berapa. PJM apa bang? Kok kamu kayak celek itu Bapak Doeng, saya tahu itu. Udah jam 9 bang. Lah ini iya sama jam 9 sini. Juventus can counter promptly here. Dangerous cut out. Iya ampun, ngapain begaya Rakitic. Aduh, ngelag pula. Oke. Benar-benar Anda ya. PJM pasukan jarang menang. Ada lagi kayak gitu. Hah, nggak berat. Itu baru tahu Pak. PJM pasukan jarang menang. Kok kamu ngejek sih? Gak udahan bang, baru mulai bro. Saya baru mulai bro, belum 1 jam ini. Fred. Ayolah jangan bertingkah aja lah, rumah indie. Baru juga 43 menit. Ya kan, ya saya malas main kayak gini nih. Ngelek gini, tolong. Rumah indie tolong. Tolong tugasnya dikumpul nak. Itu saya sering baca tulisan kayak gitu. Tolong tugasnya dikumpul nak. Ibu tunggu sampai habis hasar ya nak. Kalau tidak ibu nolkan dia. Akhirnya dikerjain dong mau nggak mau. Kalau tidak ibu nolkan. Apalagi sama guru-guru yang statis banget Pak, yang apa namanya, yang bener-bener taat banget sama peraturan. Kayak telat 15 menit nggak boleh masuk. Ayo Wirtz, dapat ini kan, nge-lag aja. Lag banget, iya makanya ini dia nih. Untung gue naik kelas. Gak, kenapa Anda bilangnya untung naik kelas sih? Bangsat. Kenapa Anda bilangnya untung naik kelas? Enggak, untung nilai bagus ya kan, itu masih make sense lah. Ini untung naik kelas, artinya tidak serius sekali Anda belajar. Untung naik kelas sih. Gila. Siap Burama. Untung naik kelas.
Nggak, keberuntungan datang kepada orang yang berusaha. Ball Wah, into space. It's a pretty loose pass. berusaha hadir, berusaha untuk hadir tepat waktu. Itu juga usaha, Pak. Walaupun James. kamera ditutup, ya kan, kamera ditutup, terus apa namanya, kalau kebuka juga kelihatan langit-langit doang, kagak kelihatan muka, atau enggak kelihatan jidat doang biasanya kan. Bawahnya apa? Bawahnya scroll IG, main HP bawahnya. Anda main e-football kayaknya. Rafael Leao. Manchester United upping the intensity here. Sumpah saya juga gitu, Pak, jujur-jujuran aja ya. IPA saya nggak ngerti, sumpah. Saya nggak matiin kamera. Cuma kan gurunya, kalau gurunya share screen kan nggak bisa ngelihat kamera kita kan, muka-muka kita. Ya saya main e-football itu, main PES. Sadadanya, sumpah, main PES Mobile. Nggak perlu peringkat, gue nilai bagus bang, alhamdulillah. Nggak perlu peringkat 1, yang penting naik kelas gue. Matnya aja 60 mat. Gila. Biasanya sekolah-sekolah elit tuh yang science, sports, art. Nah, kalau kita art apa? Seni budaya, prakarya. Ya, kalau math, science, terus apa? English. Nah, English. Kalau kita apa? Bahasa Inggris biasa kan. Artnya juga beda, Pak. Kalau apa? Kalau sekolah-sekolah elit ngelukisnya di kanvas. Kalau kita buku gambar. Kadang nggak buku gambar. Kadang lu tahu kan apa namanya, tengahan buku tulis tuh. Di buku tulis. Ngecat buku tulis, yang penting ngecat aja dulu. Nggak pakai nyontek. Aduh, apa iya. Gue berusaha tapi kagak beruntung bang, gimana dong gue? Aduh. Ya kan keberuntungan, namanya juga beruntung. Menghitung 100%. Rama nilai kamu jelek banget. Match saya 30 Rama. Bang lo main FIFA, main FIFA. Cuma kalau main FIFA 22 nggak ada view-nya, Pak. Viewernya nggak ada. Waktu itu udah pernah nyoba. IPS gue 75, GG gak? IPS gue 50. Sekumpulan orang-orang bodoh. Sama seperti saya. Sama, Pak, saya juga. Nggak beda jauh. Tapi apa namanya, orang-orang yang Mat lu berapa bang Fabio? Tahu udah berapa dah, 70-an deh kayaknya deh. 70-an, 80-an, paling tinggi 80-an. Kagak ada 90-an. 70 doang. 70-80 gitu doang udah. Kan saya dibantu sama ini. Apa? Fotomat. Saya dibantu sama Fotomat. Anda tahu kan Fotomat, aplikasi. Sama ini, apa namanya, Kanda. Itu sumpah sahabat saya banget itu, Kanda. Sahabat terbaik. Press goal absen, ada Mr. Kakak, ada bocil 50, ada bocil Matt, ada bocil IPS, ada Rama, kan hoki kan, pakai jersey MU kan, gila. Tiang hari ini udah 3 kali lo musuhnya. Lo online bang? Apanya? Ujian enggak, cuma ini doang. Yang online ulangan. Aku main FIFA Mobile dapat gulit lumayan walaupun gak mahal. Gulit berapa emang harganya? Oh, yang ini ya, yang baby ini ya, baby icon ya. Yang kecil lah, icon kecil ya. Waktu itu Yasin cuma 3 juta loh. Yasin 3 juta. Weh, Matt lu berapa? Lu online? Lu online maksudnya gimana dah? Online. Oke, ayo. Mari. Select ticker. Mana yang bagus? Mana Neymar doang ya, sudah.
Neymar. It's hit Tiang out gila. right. Tiang. He's missed, but not by that far. Neymar Tiang just gila. denied by a lick of paint. We're talking centimeters. Tiang. No nyontek cuy. Ya, apa namanya? Saya juga ujian sekolahnya offline. Well timed. Cuma Excellent ya interception. ternyata ada untungnya juga punya banyak teman. Ya. That's Fitz. Looking for the runner. Bisa apa namanya? Bisa belajar bareng kalau punya temen. Over to the left. Cuman satu M doang. Waduh. No nyontek cuy, mantap, gila. And he's in a really... There's the Hari hit. gini And in no again. nyontek. He Mantap. has done it. Gua nilai paling bagus 76 doang udah. Saya nilai paling bagus berapa kemarin? 86 ya, 80-an deh. But couldn't get it right out of the danger area. Nah, kenapa saya nilainya bagus di atas? Kalau nilai tugas pasti di atas 80, Pak. Karena di atas 83 lah. Karena KKM saya di sekolah tuh 83 KKM. KKM itu apa? Apa kepanjangannya? Apa sih standar KKM itu apa? Kepanjangannya KKM pokoknya nilai minimum gitu lah ya. 83. Lu bayangin KKM 83. And he's picked out the run. That's unable to Gimana make it itu, happen. Kak? Gila. Ya emang apa namanya nilai murid-muridnya jadi bagus sih, bener. Away from him. Jadi 80 ke atas semua. Iya bener juga sih. Nggak salah juga. Aku set boy, waduh, bang aku kool apa itu? Rakitic. Otavio. Defending was strong and firm. Ya kan kalau rame saya lupa sama gamenya. Pull past that, sloppy. Dari tadi ngeliatin komen aja, kayak ada yang miss ya komennya ya tadi ya, kagak kebaca. Mount. Real nilai standar kayaknya, iya nilai standarnya 83. Jadi di bawah 83 lu pasti ikut remedial. It turned out that was not the case. Gila, mohon maaf. Pretty loose pass. Ini orang jago banget juga enggak, ya kan? Sayanya aja ini nge-lag kayak gini juga. Otavio. Ih, bagus. Itu sebenarnya passing salah sih itu. Salahan. Nge-lag. Aku orangnya dingin. Apa bener? Bang, aku cool. Oh, cool. Ya ampun, cool. Aku panas. Cool banget, cuy. Ini apa kenapa banyak emot seperti ini, Anda kayak bocah saja. Aku tidak dingin apa dong kalau nggak dingin? Anget. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes ayolah, when jangan the body nge-lag. becomes Aduh, tired, the brain besok goes saya with it. main I Outlast think aja lah, that's Pak. happened in this case. That has certainly made things interesting. Besok saya main Well, that Outlast goal aja. just serves to give them the momentum and psychological edge now at this Tuh, stage, apa but for nih? me, Apa they've gila? got to chase a winner. Ayo, come on. Interesting ball. Oh, superb reflexes from the keeper. Nge-lag ya Manchester ampun. United merit full Kan marks teriak for their gue attitude and cuma malu application in mentang trying nggak. to win this. It means an awful lot, obviously. Disamperin lagi rumah saya ntar. It's Bu, run anaknya loose berisik, here. Bu. Oh, that's a key interception. Anaknya lagi nonton bola ya, Bu. Well, both sides might have to settle for a draw here. Waktu itu kan yang although Indonesia there's lawan still a Thailand kan. chance for Ada nonton one kan last Indonesia fling. lawan Thailand yang Dewangga nendang ke langit itu. Nah, itulah. Saya teriak di situ. Langsung di WA. Lagi nonton bola ya, Bu. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Bagus. Truthfully, it Come was on. hard to Ayo. see any better outcome there. Now it's Inzaghi, and the pass is intercepted. You wonder if that's it now, but Set dihajar, there may be gila. one more opportunity, Langsung anak Peter, orang. for a late steal here. Buang saja. Oke, aman harusnya. Aduh, masih dapat lagi dia. Nah, And it's kan. Antonio. Ini kenapa nge-lag banget ya? Saya udahan lah. Oh, great ball. Nge-lag banget, gila. Main juga nggak enak.
And 100. time is up. Joni Joni yes papa. The result probably a fair reflection. Ya sih udahan, Pak. Finished all square. Besok How would you saya summarise what lanjut we've seen ini ya. today then, Jim? Well, neither side Menurut could lu get over nanti the gue line, bikin Leo. ini nggak? Perhaps Bikin your team might apa be namanya? Watch along nggak? Watch along dibikinin nggak? Nanti kan ada timnas tuh. Saya bikin watch along atau kagak kira-kira? Kira-kira aja. Masya Allah, tidak. Bebas. Enggak, ada yang nonton nggak? Anda pada nonton nggak? Besok libur kan? Malam minggu kan? Anda pada nonton tidak? Ya, saya juga nggak tahu ya bisa atau enggak. Ya, lihat nantilah apa namanya. Kalau saya besok Senin, besok Minggu, apa namanya? Kalau saya ada tiba-tiba live stream ada, thumbnail siap, ya saya live streaming. Tapi kemungkinan besar tidak. Karena apa? Saya mengantuk. Ngantuk kalau nonton jam segitu tuh. Sampai subuh kan itu pasti. Kayak kemarin Liga Champions kan. Menarik sih sebenarnya dibuat. Nantilah ya. Anda pantau notif aja sekitaran mau kick off lah, 5 menit sebelum kick off paling. Kalau udah kick off tapi nggak ada, ya sudah berarti saya tidak live streaming gitu aja. Ngobrol aja bang, gue kagak ada kerjaan. Ngapain anjir? Ntar lu game setting audio mana? Enggak bukan ini. Audio stream. Enggak. Bisa custom? Oh, bisa custom. Commentary dimatiin. Udah. Music matiin. Sound effect tidak usah. Udah. Kamera dynamic wide. Kalau yang di PS5 tuh apa? Stadium ya? Apa ini? Live broadcast kayaknya. Buset, bisa custom. Bisa custom, Pak. Gue masih SMP, ngantuk juga gue makanya. Kalau gue gak ada di live lu berarti gue tidur. Ya iya, terus Anda mau ngapain? Anda lagi ngapain ngeronda Anda? Pasti tidur lah. Saya juga kalau tidak live tidur. Atau enggak ya saya nonton di rebahan aja di kasur. Bisa nonton lewat video kan? Video gratis kok nonton. Ya kemarin waktu lawan Kuwait nonton di video. Dan ya itu seru dan menegangkan. Ya sudah, saya udahan dulu. Gue bayar. Enggak. Yang lu ke ini. Kalau yang kualifikasi Piala Asia ini enggak. Ada paket berbayarnya, cuma yang ini enggak gratis kok ini. Kayak lu live streaming biasa aja. Kecuali Piala Presiden kayak bayar tuh. Piala Presiden, F1, Champions League itu bayar. Bener. Saya kemarin sih kayak gitu. Cuma kan tidak tahu. Males bangun. Ya, gitu. Itu bisa dijadikan salah satu alasan sih, benar juga. Gue liat replay, waduh replay. Jokowi World Cup Piala Presiden karena Jokowi presidennya. Iya. Loh ini tuh Skotlandia, Liga Scotland. Celtic atau Rangers ya? Rangers deh.
Suwe ora jamu. Apa itu artinya? Apa itu artinya? Suwe ora jamu. Special controlnya R2 aja, Pak. Dah. Manual pass level apa ini? Auto assist with pass and accuracy, adjust pass power and accuracy, turn off. Oh, passes are control using and the power judge only. Oh, oke. Ngap iyo, waduh, ngap owi. Bukan, saya tidak mengeluarkan statement seperti itu ya. Dingin banget di sini, aku kedinginan. Waduh, ada apa itu kedinginan? Saya malah kegerahan di sini. Dah, terima kasih yang sudah nonton, terima kasih banyak. Lah, ini emot apa? Apa itu? Apa itu? Itu couple kocak. Emot couple itu. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih, saya off stream dulu. Dah. Buah-buai. Thank you.